Turi mu kinyejana aho kuri iyi si bigoye kwigondera icyitwa umutungo utimukanwa fixed asset. Nshatse kuvuga ikibanza, inyubako, ubutaka, muri make n'ibyo ngibyo. Muri iki kiganiro naguteguriye ibihugu bigera ku 10, ibihugu bigera ku 10 byiza byateye imbere, ibihugu biravanse mu ikoranabuhanga, tekinoloji ndetse n'ibindi byiza ushobora gukeka byabarizwa mu gihugu. Muri ibihugu rero ndaza kukubwira aho ushobora kugenda ukagura ubutaka, ikibanza, inzu ku mafaranga makeya gusumbya uko wagenda ukajya kukigura mu Bugesera, i Kigali ndetse n'ahandi. Muri bihugu ubutaka buroroshye kububona, biroroshye kuba wagura ubutaka, cyane cyane binajyanye bikanahuzwa n'imishahara ibarizwa muri bihugu, aho ushobora kubona akazi muri bihugu ugasanga nibura ku kwezi ushobora kwinjiza amadolari agera 20,000, nyamara mu gihe cy'umwaka ukaba ufite ubushobozi bwo kwigurira inzu y'amadolari 200,000 nziza kandi imeze neza. Iki kiganiro gishobora kuza kurangira benshi muri mwe mumaze gufata umwanzuro, gufata rutemikirere, mwatse visa, maze mukajya gusuzuma aya makuru nayo tuba twakusanyije mvune nyinshi bishoboka, aho tuyakura ku bitangazamakuru bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, ama website, inyandiko z'abahanga ndetse n'andi madokumenteri agiye atandukanye. Ikaze kuri Mutavu Official, Mutavu Ismael Sasemono, u Rwanda rwiza rw'ejo ni njyewe nawe, uramutse ubishaka ngo ikaze mu kiganiro. Mwanya wa 10 turasanga igihugu cyitwa Malaysia. Muri Malaysia ni muri Asia, ni hafi n'ibice bya Thailand, ni hafi n'ibice za Philippines ndetse mu Asia y'Iburasirazuba bw'Amajyepfo. Muri Malaysia ni ahantu haboneka ubutaka rero, ariko by'umwihariko bukaboneka muri sekiteri 3 nk'ibisanzwe: ubutaka bwo gukoreraho ubucuruzi, ubutaka bwo guturaho, ubutaka bwo gukoreraho ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Ariko aho batandukana n'ibihugu begeye nka za Philippines na za Thailand, nuko muri Malaysia abategeko agenga gutunga ubutaka no kubugura kubimukira cyangwa se ba diaspora ntabwo ari hejuru cyangwa se ahanitse ubirangije no muri ibi bihugu bindi bituye muri iki gice cy'Uburasirazuba bw'Amajyepfo ya Aziya. Muri Malaysia rero ni byiza gutagitinga ibice bisa n'ahari bituwe kugira ngo utaza guhendwa usaba ubutaka bwo guturaho no kororeraho kurenza ko wasaba ubutaka bwo gukoraho ubucuruzi, ahubwo ukabarana n'imibare yo kwegerana bya bice bituweho, uburyo bwa butaka wasabye bw'ubworozi n'ubuhinzi ushobora no kubuturaho. Iyi ni imwe muri diru za mbere aho ushobora kubona ubutaka bwinshi bwiza ahantu heza hakunga. Reka tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turasanga nanone igihugu kiri ku mugabane w'Uburayi. Iki nta kindi usibye ko ari Portugal. Muri Portugal naho n'ahandi haba sure deal yo kugura ubutaka mu gihugu cyo muri Portugal, ni deal bayoroshye kandi inoroshye cyane ugereranyije n'ibindi bihugu wenda hari biri muri kiriya gice Portugal ihireyemo. Ibihugu nka Espagne, Ubutaliyani, kugura ubutaka muri Portugal ni ibintu byoroshye cyane, ariko ukirinda gukora ikosa yo kugura ahazwi nko kuri Coast Mainland cyangwa se kuri biriya bice byegereye inyanja ya Atlantique. Ahangaho biba bigoranye cyane kubera ko buriya ubutaka buba buhenze cyane, by'umwihariko mu bice nka za Porto, bigizwe n'iramici ya za Porto, za Peniche, za Tavira, Arqueira, Arifana, Comporta, Armagreira. Ibice nk'ibi ngibi muri Portugal bipfa kuba byegereye kuri coastland hariya ku mazi pe, bijyanye bazaguhenda bya nyabyo. Ariko nanone iyo ugiye mu mutima rwagati w'iki gihugu cya Portugal usanga hari ubutaka bwinshi bwo guturaho, bwo guhingaho, bwo kubakaho, kandi ku giciro gikeya ugereranyije no kwabugura mu Bugesera cyangwa se i Kigali. Ni ahantu ushobora gusanga nibura metero kare 100 ushobora kuzigura ku mafaranga atari munsi atarenze 250 by'idolari. Ni ikibanza kinini cyane ku buryo kukibona i Kigali byakugora nshuti yanjye. Kandi Portugal naho turasanga ikindi gihugu cyiza cyane, igihugu cyera, igihugu twagirana nk'ari igihugu cy'amata n'ubuki hariya mu Burayi. Muri iki gihugu hagwa akavura kugira ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Nta hantu ushobora kugura ubutaka washyiramo utuboga tukira neza. Ni cya gihugu ushobora gusanga gifite klima nziza igereranyije, idakonja cyane. Iki nta kindi usibye ko ari Ireland. Muri Ireland
kondisiyo zo kugura ubutaka no kubutunga usanga zoroshye kandi zitagoranye. N'ikirenze ubutaka muri Ireland uzi gusanga budahenze cyane, aho uramutse ufite ibihumbi 12 kugera ku 15 ushobora kugura hegitari y'ubutaka maze ukishyiriraho amazu yawe, cyangwa se ukaba wahatura ukakora n'ibindi bikorwa bitanye isano n'ubucuruzi. Imisoro y'ubutaka muri Ireland igenda itandukanye bitewe n'igice wagiye kuguraho ubutaka. Nk'imbere mu gihugu usanga iri hejuru kurenza abayigura ku mipaka cyangwa se kuri bariyeri zihuza Ireland n'ibindi bihugu bituranye. Ireland rero naho n'ahandi hantu hari deal yo kuba waguriramo ubutaka uramutse ushaka gukora business cyangwa se gutura ndetse no korora. Ubutaka buhendutse kureza uko wabugura muri Afurika cyangwa se wabugura ahangaha iwacu mu Rwanda. Tugeze ku mwanya wa 7 n'ubundi turacyari mu Burayi. Tukiri mu Burayi ushobora kukurangira ikindi gihugu ushobora kuguramo ikibanza kimeze neza, by'umwihariko iki gihugu nta kindi usibye ko ari Croatia. Aha ni rwagati mu nyanja ya Atlantique. Ahangaha muri Croatia ni hamwe mu hantu ushobora kugenda ukagura ubutaka ku mafaranga makeya kandi ukabugura ahantu heza, cyane ko Croatia ari igihugu burya kirimo gikura mu iterambere ku muvuduko munini kandi kikaba igihugu kiri strategique. Ni igihugu ushobora kuvamo ukideplasa ujya mu bindi bihugu byegereye Croatia mu buryo bwiza kandi bworoshye. Kirakize cyane kuri transport, kirakize cyane ku bukungu, iterambere ndetse n'ibindi. Ariko by'umwihariko ubutaka muri Croatia ntabwo buhenze cyane. Abantu benshi bahitamo kujya gukora deal zo kugura ubutaka ibibanza muri Croatia bakunda kwibanda ku nkengero z'imijyi nka Split, Zadar ndetse na Dubrovnik. Iyi ni imijyi ibarizwa ku nkombe z'inyanja yubatse izina, ariko igitangaje ikibanza cy'ahantu unze gusanga kidahenze cyane ugereranije no mu bindi bihugu byateye imbere kuri ino si nzima. Ikindi gihugu nanone kibarizwa kuri urutonde rw'ibihugu bifite ubutaka budahenze kandi bwiza ahantu heza ushobora kuza kwasanga igihugu kizwi nka Georgia. Aha ni rwagati, ni igihugu kigabanya cyangwa se gitandukanya imigabane ibiri ariyo Uburayi ndetse na Aziya. Georgia rero ni ahantu heza mu by'ukuri, by'umwihariko mu mujyi nka Tbilisi. Georgia ni igihugu gituwe n'abantu benshi ndetse 1/3 cy'amazu abarizwa muri igihugu cya Georgia bavuga yuko abarizwa muri uyu mujyi wa Georgia witwa Tbilisi. Kuri Georgia ikintu cyihariye kandi kidasanzwe ni uko burya iki gihugu gifite klima nziza, gifite klima ivaria ihindagurika ugeneje n'ibindi bihugu bibarizwa mu majyaruguru Burayi nko mu bice bya za Scandinavia ndetse n'ahandi. Iyi ni impamvu ituma abantu benshi bakunda kugura ubutaka muri Georgia. Ikindi usibye no kuba wenda muri iyi mijyi nka Tbilisi, Georgia ni ahantu ushobora kugenda nyine ukagura ubutaka bwo guhinga bunini kandi ukabubona. Utenye ko muri za nzu zizwi nka za mid-sized house ya apartment, ya nzu yo guturamo nziza cyane y'igitangaza muri Kigali ushobora no gatanga ukavuga ati inzu ntabwo yajya munsi $300 by'idolari. Muri Georgia usanga iri hagati y'ibihumbi $90 kugeza $200 by'idolari. Bimvikane ko ahantu rero ari ahantu hadahenze cyane. Mwabonye ko twakomeje kwizimba cyane mu Burayi. Noneho umwanya wa 5 tugiye kujya muri Aziya. Aha tugeze n'ahandi usibye ko ari muri Thailand. Ku bantu bashaka kugira amasaziro meza, ahantu ho kujya gutura ndetse no kuba, byaba byiza ufashe umwanzuro wo kujya kwibera muri Thailand. Aha ni ahantu haba ubuzima bwiza burimo buryoshye, by'umwihariko kuri abantu bashaka kugira amasaziro meza, kubera ko Thailand by'umwihariko nka za Pattaya, imijyi nka za Chiang ni ahantu haba hatuje, usibye ko habarizwa ibibazo bya human traffic, ariko nabyo si cyane ugereranije n'ibindi bihugu bikikije igihugu cya Thailand. Kuri gahunda ya deal y'ibibanza ndetse n'ubutaka rero muri Thailand ni ibintu biri simple cyane. Ho itandukaniro ry'ahangaha ni uko utashobora kugura ubutaka direct, umugore n'umuturage ako kamwanya akwandikire ese mujye muri leta utanga umusoro birangire gutyo. Haba hari company ishinzwe gucuruza ubutaka, Thai company, niyo ugirana nayo amasezerano kandi bikavana n'igihe uguze ubutaka. Niba uguze ubutaka mu kwa mbere, uvuga ngo amezi y'umusoro w'ubutaka atangirira umunsi waguzeho ubutaka. Ntabwo kwa kundi usanga mu Rwanda dufite ukwezi k'umusoro, aho dutangira gutanga umusoro nda mu kwa 2 cyangwa se mu kwa 3. Muri Thailand ho
umusoro w'ubutaka ubutanga bijyanye n'igihe wawuguriye. Mu mijyi nka za Pattaya, Chiang cyane by'umwihariko mu mujyi mukuru nka Bangkok ushobora gusanga apartment nziza cyane iri mu bwoko bwa mid sized house ushobora kwisanga iri ku bihumbi $100 kugera ku bihumbi $200 bitewe n'uko ubishaka. Mu byaro bya Thailand kugura ubutaka bwo gukora ubworozi n'ubuhinzi birahindutse cyane kuko ushobora gusanga kandi hegitari y'ubutaka ushobora kuyibona hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 13 by'idolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kane, reka twite cyane tugeze ku mwanya wa kane aho tuhasanga igihugu nka Turukiya. Ni igihugu nanone nyambukiranya migabane transcontinental nation, kuvuga ngo ibarizwa mu burengerazuba bw'Uburayi ikaba ndetse no mu burasirazuba bw'amajyepfo ya Aziya. Aha n'ahandi ni muri Turukiya nk'uko nabikubwiye, umugwa mukuru ho ni Istanbul, ni ibintu bisanzwe. Ubutaka rero nayo ni diri ishyushye cyane muri Turukiya. Ubutaka burahendutse kurenza muri Thailand, kurenza mu bihugu byose nahereho nkubwira. Impamvu ni nuko mu bihugu nka mu mijyi nka Izmir, mu mijyi nka Istanbul ushobora kubona inyubako nziza yo mu bwoko bwa mid-sized house, apartment y'agatangaza yo kubamo amadolari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 175 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikagira Turukiya igihugu umunyamahanga wese yifuza kuguramo ubutaka kandi ntabashe guhendwa nk'uko uri kubyumva aha ngaha. Tangaje muri iki gihugu nuko buriya muri Turukiya umusoro w'ubutaka uri hasi cyane, nibura bashobora gusoresha 0.1% by'igiciro cy'ubutaka waguze. 0.1% by'umusoro bijyanye n'igiciro waguze kuri ubwo butaka. Aya ni amafaranga makeya ugereranyije n'ibihugu byinshi ushobora kuzageramo, aho hari naho umuntu ashobora gusorera umusoro w'ubutaka agatanga 5% by'igiciro yaguze ubutaka. Ariko muri Istanbul nibura ahangaha muri Turukiya ushobora gusanga ari 0.1% by'umusoro, ikaba ingingo nyamukuru ikurura abanyamahanga gukomeza kugura ubutaka ahangaha muri Turukiya. Na gatatu turasanga ibigwa Republic of Dominica. Aha n'ahandi ibigwa bya Caraïbes. Aha ni hafi y'ibigwa nka bya Bahamas, ibigwa nka bya Argentine. Bango muri Republic of Dominica ubutaka naho bushobora gusanga buhendutse cyane ugereje n'ibice bindi byegiye ahangaha, cyangwa se ukurikije n'ukundi ibigwa ahantu kutaka bw'ibigwa haba hahenze cyane ko ari ahantu abantu bakunda kujya gutemberera gufatira amafresheri no kuri isi. By'umwihariko ko Republic of Dominica ni igihugu gifite klima nziza, gifite amabici meza cyane yo kuriraho ubuzima. Ibyo bigakurura abaherwe n'abandi bantu ba rubanda rusanzwe kuba bahagura ibibanza, amazu ndetse n'ubutaka. Muri bice bya muri gihugu cya Republic of Dominica ahantu henshi ukunda gusanga abantu bagura nko mu mijyi nka za Santo Domingo, imijyi nka Pontana, za Porto Plata ndetse n'ahandi. Ahantu abantu benshi bakunda kwagura ibibanza, by'umwihariko Abanyafurika bagiye muri diaspora. Ahantu ni hamwe mu bantu bagiye bagura ibibanza byinshi cyane kandi ku mafaranga. Umuntu ukeneye villa cyangwa se inyubako y'agatangaza nziza yo kwiberaho ku mazi, ku ma beach, ahantu hari amahumbezi. Muri Republic of Dominica ni ahantu heza ho kugura cyane kuko uzaho zidahenze ukurikije n'ubwiza ahantu igihugu giteretse n'uburyo gisugwa cyane. Ahangaha ushobora gusanga apartment nziza yo mu bwoko bwa mid-sized house ishobora guhagarara hagati y'ibihumbi 150 by'idolari kugeza ku bihumbi 250 by'idolari. Ni amafaranga makeya ukurikije aho iki gihugu giteretse ku ikarita ndetse na kima y'aha hantu ndetse ubwiza n'iterambere iki gihugu gifite unagiranje n'ibi bigwa bicyegereye nka Bahamas, Argentine. N'ahantu ubona ko hahindutse cyane kuri byo ubutaka. Ibintu byiza kuba wajya kugura ubutaka ahangaha mu gihugu imbere, apana ku nkombe z'iki gihugu ho ubutaka babuhendutse cyane kandi umusoro waho ukaba nibura bagusoresha 0.3% bijyanye n'igiciro waguzeho ubutaka. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu gituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha n'ahandi usibye ko ari muri Mexique. Muri Mexique ubutaka bwaho nabwo ntabwo henze cyane ukurikije nuko igihugu cyegeranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bice nka mu bice by'imijyi nka za Yucatan ndetse na za San Miguel de Mazatlan ndetse n'ahandi usanga Mexique ubutaka bwaho buhendutse cyane uburyo no mu bindi bice by'isi. Mu myaka mike yishize
mu myaka 10 ishize ubutaka bwa Mexique bwari buhindutse cyane, kikaza mu bihugu 40 ku isi byafite ubutaka buciriritse, ubutaka bwari bwarabuze ababuhabwa. Benshi bahise biga amahirwe kujya kugura ubutaka, none mu myaka ishize ubutaka bwiyongeyeho, ikiguzi cy'ubutaka cyiyongeyeho 29% kurenza uko bwaguraga mbere. Bivuga yuko mu myaka 5 ishize ushoboraga kuba ufite ibihumbi 15 by'idolari ukabona villa cyangwa se inzu nziza yo guturamo, ariko none ubu ngubu bigusaba n'ibihumbi bigera muri 70 kugira ngo ubone ka kavilla gaciriritse ko guturamo. Muri Mexique rero ubutaka bwaho ntabwo buhenze ukurikije n'ahantu iki gihugu giteretse cyane ko cyadikirije cyangwa se gifite uko gihura na Leta Zunze za Amerika. Rero yaho biciritse cyane nahendutse ugereranyije no mu bindi bice by'isi. Gura villa nziza muri Mexique bigusaba nibura hagati y'ibihumbi 150 by'idolari, 250 by'idolari, ukabona inzu nziza, apartment iri mu bwoko bwa mid sized house. Kandi umusoro w'ubutaka muri Mexique ntabwo uhenze ukurikije n'ibindi bice cyangwa se ibindi bihugu by'isi nagiye mbabwira. Utinye ko muri Mexique umusoro w'ubutaka uri hasi inshuro ebyiri ugereranyije n'uwo nababwiye mu bihugu nka Republic of Dominica, aho muri Mexique ashobora kukwishyuza 0.05% by'umusoro bijyanye n'igiciro waguze ku butaka. Ko tujya ku mwanya wa mbere rero, niba wakunze video reka nkutse gushyira igikumwe kuri video yacu, uduha like, kandi utarakora subscribe kandi kuri subscription button maze uyandikishe ku murongo mugari w'ibyegeranyo Mutavu officiel. Umwanya wa mbere urakeka ari ikihe gihugu gihari? Ikihe gihugu ukeka ko gishobora kuba gifite ubutaka buhendutse gusumbya ibindi bihugu byiza byateye imbere mu isi? Cyane ko twibanze ku bihugu byiza, ntabwo twarebye ibihugu muri rusange, ahubwo twarebye bya bihugu byagafashe, bya bihugu biri avance mu iterambere kuri ibihugu byo muri Afurika. Twese noneho ku mwanya wa mbere rero nayo hari igihe yo kugura ikibanza ahantu heza haryoshye, n'ahandi usibye ko ari mu gihugu cyiza cyane gifite beach zidasanzwe, ahantu hari amahumbezi, hari klima iteye neza, hari amazi y'ubururu y'urubogobogo, ahantu hakunda gutemberera abantu benshi cyane mu isi, by'umwihariko hafi y'inyanja ya Mediterania. Nta kindi gihugu kiri ku mwanya wa mbere usibye Albania. Kuki Albania ari cyo gihugu kiri ku mwanya wa mbere gifite ubutaka buciriritse kubugura, ahantu ushobora kwigurira apartment nziza hateye imbere kandi heza mu buryo bushoboka gusumbya ahandi hantu hose ku isi? Albania. Ahangaha naho kuhigurira villa cyangwa se inyubako nziza cyane muri Albania ntabwo nabyo ari ibintu by'ibitangaza, cyane ko ushobora kuba ufite nibura ibihumbi 140 by'idolari kugeza ku bihumbi 220 by'idolari ukibonera inzu yo mu bwoko bwa mid sized house yo kubamo. Ni byiza kureba real estate agent cyangwa abantu bakorana n'amakampani acuruza ibibanza, amazu n'ubutaka akakwibura muri Albania ndetse n'ibindi bihugu byinshi nagiye mbabwira, kubera ko haba hari abantu b'abatubuzi n'abatekamutwe baba bari tayari, baba bari ready kuba bakunyanganya kuba bagutera imiti, bakagusiga injuga, bakakugurisha ibibanza biri fake, ibibanza bitabaho, bakaguha amazu atabaho. Ni byiza rero kwegereza real estate yo muri bihugu nakomeje kujya mbabwiraho ku bantu bifuza kuba bakora immigration, abantu bifuza kuba bakwaka visa, abantu bari guhigira amafaranga mu mahanga, bakeneye kugura utuntu tumeze nk'utunyubako two guturamo, gukodesha kubamo, ndetse no bwo gukora ubwizigame ndetse no kwizigamira. Yani ko misi ya none bigoye kuba wagura inzu yo kubamo, maze akaba ari ibintu nabyo bikorwa n'abantu mbarwa muri iyi si nzima y'ikinyejana kigezweho mu isi ya 5G. Mwakoze kubana nanjye kuri Mutavu official, mbararikira kuzabana nanjye mu biganiro by'ubutaha. Ibiganiro byacu nakagaruka, niba ufite igitekerezo, inyunganizi ndetse n'ibindi wifuza ko twazaganira mu biganiro by'ubutaha, duhuriye muri comment